Njengoba la kaNgwane kulamalanga lentalo nalibalo kungako ke baka Central Statistical Office bendeke umhlangano sikolo wekucucutela kanye ke nekugcizelela kitokele letindzaba ngekusho kwa Director we Statistics lapha eveni la kaNgwane umnumzane Robert Fakutsi uvetile ukuthi ke ebumcoka ke balomhlangano sikolo angikho ke kugcizelela ikakhulukati kito temabhizinisi ngenzima lekumele ke ukuthi ke bayidlale kusendiwa lona ke lubalo sito sanitizer noma sito kwatisa sive ikakhulu bosomabhizinisi bakithi bakaNgwane ngiyabona ukuthi sinalo umsebenzi lesinawo lengephandle wekubutha emineningwane ngetemabhizinisi siconza kahle ke ukuthi silive la kaNgwane siye nawo emabhizinisi kodwa ke emabhizinisi kusebenta kwawo asita ikakhulu live kwati ukuthi ngabe likhula kangakanani lokho umcwala mhla sithi bosomabhizinisi noma ibusiness sector ayisibambise sisafuna kwati ukuthi ngabe live likhula kangakanani kwetemnotho. If we are talking about production, we should have it all encompassing up to the last establishment. So we don't just talk production of sectors, we don't just talk production of companies, but we talk production of establishments, which means that we go to the extent of if a company is producing 3 different product lines, we go to the extent of trying to understand those 3 different product lines and what dynamics sort of informs them. Welcome Nxumalo lubuya Central Bank uvetile ukuthi kumcoka kakhulu ukuthi ke lona ke lubalo lendiwe lona ke ngomhlangano wesibili lapha ke event la kaNgwane lesewendilo noma ke losewendiwe walo ke lubalo ngenginohlahla twala itindzaba ente eMaswati channel seJojo Tel kaManzini.